Ex Fondo Indígena Toqueta Yatia Kipuniñani. Kun hamateja hanuwali apna kawina kasa yatisiwai kyukaja hanuwal awina kasa unistawai keja. Oksa toqueta provincia naha kasiri Bartolinas kuyakanaka saparakipi. Nanakajaskin hamawa irnak oyap hani ukuna hanuwal awina kasa kaja suma transparente ukamawa kanasta oyap ka proyecto naka sasawa kamata yat ani uyaraki may nikulaka kaisa municipio de Ayo Marcatja. Kun hamateja Federación de Bartolinas Culiacanagaja, Sapa municipio nakan huakt ayatakeja, o kamar hamarki hupanakaja proyecto naga burtaiñatakeja irnak asip karakitapa, o camperusa, pasiri ex fondo indígena, o ka proyecto naga, hakata suma uñitasawa hupanakaja puktawia parakitapa, kaisa ayo markanja, sasawa arstani uyeraki, Felipa Luna, Central Agraria Bartolinas Culiacaja. Nanaka primer proyecto acá iba a caranegra aptanoet fundo indígena na ernak await subsenda la que 2012 callanta 2013 por hanuet na ovenak como Bartolina chamait así wait no Ex fondo indígena hanwali apnaqawina kautjeño patakija y aqipa Bartolinas kuliakanakatakija pantkawina kaja unjatarakiwa técnicos irnaqerina kata. Naya mi parece na amoitwa fondo indígena pachpanwa director mismo pantkasitay. Uka seguidora nakapaja nakapja técnico nakaja uka nakapanta sipataina y aka municipio aruman nanajena municipio ayo absubstiha patakamaya calamarca takichak takpajana naga absubst chapatamaya roxis hatainawa ya na usasa hanera hupanakaja sum abnakapkiti hasta uka kolkena kwalim haniwal abnakap katainat hupanak aprovecha hatain hayo kamanaga unistino pirhane yathatan sipan ha fondo indígena ne khamagar gitaina te técnico nagan fallo batainai Bartolinas kuliakanakaja kurjama chaman pisa kamasan pisa proyecto naga burtaiñata keja irnaqasip kakipiniwa ukachak agustuta machak proyecto naga besarandañan zapeto ukakcha proyecto nakcha suyay kaptu listo ga chanchit karpitak suyay karak ukasaran proyecto niata kinchik uka lichera proyecto lichera ya está pini uka